Saya sisin ngapreng subhai pigi perlok barok hagane ke JT channel. Mentakasi ke video ke balong inspiring bha na menta jong pigi nong snam. Ke video mentakasi ke long sepang. Way na legendary jong kari Philippines Manny Pacquiao. Balong ru boxer haga juga por politician jong kari Philippines. To mentangin snap ya ke jitu kana balangkot sepang ke jong u. Ke kertin try jong Manny Pacquiao kade Emmanuel Davidran Pacquiao. Lakhayu u haubnai Disember kat nyau trik hagas nam kat kendai spa nyau pupra bumi na kalong ying gabaduk bha hakaba ki kibi kikpa kide ki nongrem ki bathung jingthung bat ki basu im hakabalas ni Manny Pacquiao don rimut sipara ude ubasau na pedeng jengki ukpa jung ude ubakerni bha hakakiat bat bupun isibun ki jingklumar haying hasen Manny Pacquiao pun sin uju pet na school bermi liwat jimbala ban pendap lang ya kaying persen. Hagerta ke bakat ar Manny Pacquiao ula sinrai ban mi no na ying ban liwat jimbala. Hendri ke pulom no ke jingtu ke jungu namar bodang rit pelat kerta. Hagwe ke sni kat bodang nyai hagalenting. Layo yo we sorit bat il tau so berit ulai lam lang siying. Hendri endau la puah ying. Pa ke jing bitar ula bom ula syo yo Manny Pacquiao bat ru yo talk show ula penyap no bat ula shed do no yo talk show naga taka daw anda Manny Pacquiao ula long no professional boxer juklet ban yelam lang yo we so rit uba uju ai keteng u Pac-Man anda Manny Pacquiao ula syong ha classic su pa jung ula divorce no ya ka kmi jung ula syong bat koi pat ka briu Manny Pacquiao bat ki men ki para jong ki hapan sano bat ka kmi kum galong kmi ban penhe ban pensan ya ndringut ki kun kam de ka basuk naga taka daw Manny Pacquiao hakarta ka bakhat sau snem u hap ban ino ya ka ying ban lei bat jing bala te ulale sepo Manila ka bade ka nongba jong ka Philippines ka bachingai kumba sanspa kilometer na snong jong ndaw la poi ha Manila ulayo ki kam tre kum ki kam snasrok bat kum ta ter Hasorba Manila ki priu ki sotenan bhaya ke jingla kai boxing Manny Pacquiao ru uju lei kilan men na lei training hakapor ke baujuan phai na ke jing bala bot la sim rai la de berlong u boxer kumta uju sim menta ha ki street fight bat uju yo adolar na kene ka adolar uju pha no siteng sing man lagi por ban pendap ya ke jing don kam jong kayeng Hagerta ke bakhandri ula long professional boxer but rising star jong kari Philippines Hagerta ke ba arpui ula job ya ke flyweight belt jong ka WBC haga jing im jong ula yakun hadu nyau pu arsin bat job ndriu pu arsin om tangkat taru ndri ula long tang mo una pedeng ki boxer jong kane ke perthe ban yo bat ane ban long champion hadu pratli ki division Hari Philippines long way beriu bapau bah kinong snong jong kari Philippines ki peju kum real life hero. Ula sim sisa ya ke jingba kli na ke benta kari ke jong ula thau yo ke People's Champs Movement. Bat ula yakun election bat job ha ke snem ar hajar sipo. Kinong Philippines ki ngej bat ki shani abhayu namar lada jia ke jing hari jong ki kum ke jingrat jong gal eryong ke jing sli Ujuno asnyang bah kamtam ban rat dingkhong ya ke jingdum. Hadu kini kisngi ulai rap arspa million tam hambun banyak ke total share ke jingyo ke cung. Hakui ke interview Manny Pacquiao ulong baki briu ki jutip yang kung legendary fighter. Handai Manny Pacquiao ong ban poi sedu kene ke thong kamde ke basuk. Hakapor mengadang kena ngakwa benlong fighter tang nakadaw ban im jakpo bat ke jing ke sem. Na takadaw ngaju treshitom mid bat sngi bat ngamju up kemilenti baki we kin yarap yang kawai ke report jong gari Philippines ko ong bahaka por bo Manny Pacquiao ule yakun ya ha ka boxing ring ka crime rate ka duna bha namar bahari Philippines ki priu ki kirni bha ya drops bat ki jing huri hura bat ke jing syo ya dan ka kendri bha hari Philippines ha ki report ka boxing writer association jong gari Amerika ka WBA bat ka WBC house name ar hajar kal ainam yu kum fighter of the decade kat kum ka Forbes magazine ar hajar katsan laong bo Manny Pacquiao ula don hadu saus pa kandai $1 million
Handai la daya keren bat ya ka personal life jong u ulai tho bat ka jinki Jamora house nem ar hajar bar ula don san ngut ki khun kinong song jong gari Philippines ki ap kmi lenti bat ki trang dik dik bau mani pakyo unsolong presiden jong kari jong ki hakwe kasni tin phareng ko ong believe in yourself and you will be unstoppable. Gin saya kendu pat hakwe ka video ko blay shibo.